Bismillahirrahmanirrahim. İsmi zaman ve mekan. Mazribun ura turgan jer, je vaqt. Mazribani ura turgan iki jer, je iki vaqt. Mazaribun ura turgan köp jer, je vaqt. 3 siğada keladi. Sulasi mujarratdan yaf'ilu vaznidagi ayn tamgası kasralu bolsa, jana misal türünde feillerдің bardığında ismi zaman jana makan daima maf'ilun vaznida ayni kasralu bolup keledi. Misalı mazribun ura turgan jer, maw'izun, mawdi'un siyaqtu. Yaf'ilu babından başqa da jana naqs türündögi feillerdi ahırı harfillatı bolğanday. Maf'alun vaznida ayni fathalu bolup keledi. Misalı mansarun faale yaf'iludan başqa bab, mermayun naqs feil bolup kelip atat. Maknasun, maqrazun siyaqtu. Sulasi mujarratdan başqa da ismi maf'ulun vaznida keledi ekan. Misalı mukramun, mufarrahun, mutadahracun siyaqtu. İsmi zaman, ismi makan 3 siğada keledi, aytып öttük. İsmi alat. İsmi alat iş hareketlerdi işke aşıra turgan kural asbaptardın atlarını bildiredi. Sulasi mujarratdan mif'alun, mif'alun, mif'alatun vazinlerinde keledi. Misalı mistorun sızgıç, miftahun açqıç, miknasatun şıpırgıç siyaqtu sözdür. Sulasi mujarratdan başqa bablarda ismi alat kelgen emas. İsmi alat 3 siğada keledi eken mizrabun, mizrabani, mazaribun. Ura turgan bir kural, ura turgan iki kural, ura turgan köp kural. İsmi tafsil. Sulasi mujarratda muzakkar üçün af'alu vaznida keledi. Alemi muannas üçün fu'ula vaznida keledi. Siğalarını aytsaq mı? Azrabu uruçraq bir erkek, azrabani uruçraq iki erkek, azrabuna uruçraq köp kişiler. Zurba uruçu bir ayal, zurbayani uruçu iki ayal, zurbayatun uruçu köp ayal. Sulasi mujarratdan başqa bablarda ismi tafsil kelgen emas. Yemi feilder. Arap dilinde kollanılan feilder 4 bölümde bolup 22 babda keliptir. Sarf iliminde. 4 bölüm tömönküde atalat. Sulasi mujarrat, sulasi mazid, rubai mujarrat, rubai mazid. Bular turalı murda aytkanбыз. Sulasi degen 3 tamgalı, mujarrat degen aşıkça tamgalar kelgen emas. Sulasi mazid bolsa 3 tamgalı, biroq daha qoşumça aşıkça tamgalar kelgen. Rubai mujarrat 4 tamgalı feil, biroq aşıkça tamgalары жоқ. Rubai mazid 4 tamgalı feil, biroq aşıkça tamgaları dagın var. Bunu rubai mazid deydi. Birinci bölüm sulasi mujarratda mazi jana muzorinin ayın tamgasının hareketi artırdığı boluşuna qarab 6 babda kelgen. Sulasi mujarratın biz birinci babını aytып öttük misalı. Faala yaf'ilu babı. Alğaçqı 3 babda mazinin ayını fathalu, muzorinin ayını kasra, zamma jana fatha bolup kelüsü menen ayırmalanadı. Misalımda faala yaf'ilu sulasi mujarratda birinci bab, faala yaf'ulu ikinci bab, faala yaf'ilu üçüncü bab. Şu muzorisinin ayını 3 türlü. Fatha, kasra, zamma olup. 4. jana 5. bablarda mazinin ayını kasra, muzorinin ayını fatha, kasra bolu menen ayırmalanadi. Alemi 6. babda mazinin da muzorinin da ayını zamma boladi. Bul babda жақшылап esке saqtoo üçün tömönküдөй ır türündө aytılıp keledi deydi. Fatha, kasra, fatha, zamma, zammatan, kasra, fatha, kasra, kasra, zammatan. Faala yaf'ilu, faala yaf'ulu bolup keledi. Faala yaf'alu bolup keledi. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, ana fa'ula yaf'ulu bolup keledi.
Şu 6 bab var sulasi mücerretdə. Emi sulasi mücerretin birinci babı ayni fatha mazide. Muzaride ayni kasra olup faale yaf'ilu babı deb öttük. Bu babın məsdəri 11 vazində keladigan. Fa'lun, zorbun, fu'ulun, culusun, fi'lun, kinsun, fa'alatun, galabatun, fi'alatun, himabatun, fu'lanu, gufranun deb. Yani bu babdan sahihine misal zoraba yazribu oldu. Məsdəri zorbun, vurmaq degan. Joğorda aytılıb ötdü deyil. Biz buğa çeyin ötdük. Emi muzaaf. Muzaaf degeni bir cinsdən iki tamğa keliş gerekli. Emi şul sulasi mücerrettin birinci bağının muzaafine misal ferro yafirru bolat. Məsdəri firarun. Kaçmaq, kaçu degen mani. Bundan 12 nersi iştiqaq bolat. Ferra madi, yafirru mudari, farrun ismi fa'il, mefrurun ismi mef'ul, lem yafirra cehat, lem yafirru, la yafirra fiili nafi, firra amr hazır, li yafirra amr gayb, la tafirra nahi hazır, mefirrun ismi zaman ismi mekan, mifrarun ismi alat, aferru ismi tafsil. Şimdi feili maziga farro olad ekan. Farro negizində faro ro bolğan. Birinci ro'nun tamğasının hareketini tashladik. Farro oldu, sükündü oldu. Endi birinci ro tamğasını ikinci ro'ga idg'am qildik. Farro bo'ldi. Bir tamğani ikinci tamğaga kirgizu idg'am deb ataladi. Emi erece var. Bir cinsdan bolğan iki tamğa bir yerde kelse, o olqusu sükün, ikincisi hareketli bolsa, birincisini keyinkisini idg'am qilinadi. Farro'nun sarfi tömöndögüdey. Farro, farro, farru, farrot, farrota, farorna, farorta, farortuma, farortum, farorti, farortuma, farortunna, farortu, farorna. Manisi en belgili öyle. Kaçtı, bir erkek kaçtı, iki erkek kaçtı, üç erkek deb aytılıp ketaveradi. Alğaçkı 5 siğada idg'am zarıl boldu. G'oyib, g'oyibayn, g'oyibin, g'oyiba, g'oyibatayn degan o'sha g'oyib siğalarında zarıl boldu idg'am. Qalgan 9 siğada idg'am bolbodu. Antkeni ayağında ulanıp kelgen zamirler özdörü hareketli bolgan üçün özünün murdağı tamğanın sükün boluşunu qalaydı. Yerece var eken zamirler hiç vaqtda özgörбейdi. Jana i'robdori hareketleri dag'ın almaşbaydı. Farronu majhul qiluu üçün anın negizine qaytarabız. Faroro. Aqırından aldınqısını kasra qilabız. Fariro. Andan aldınqı liboy tamğanı zamma qilabız. Furiro oladi. Endi ro'nun hareketini tashlaybız. Sükun bo'ladi. O'shanda sükündü birinchi ro'ni keyingisiga idg'am qildik. Furro bo'ladi. Sarfi furro, furro, furru, furrat, furrata, furirna, furirta, furirtuma, furirtum, furirti, furirtuma, furirtunna, furirtu, furirna. Emi muzorisi. Muzorisi yafirru keladi. Aslida negizinde yafriru bo'lgan. Olqu re'nin hareketin murunqu. Andan aldınqı tamğaga berdik. Yafir ru oldu. Sükündü bolup birinci ro. Emi keyingi ro'ga idg'am qildik ele yafir ru bolup qaldı. Yafirru, yafirruani, yafirruna, tafirru, tafirruani, yafrirna, tafirru, tafirruani, tafirruna, tafirrina, tafirruani, tafrirna, afirru, nafirru. Bunda iki jerde idg'am bolboy qaldı. G'oyibat jana muhatabat degan siğalarda. Yafirru'nun majhul qiluu üçün anı negizine qaytarabız. Yafriru. Aqırından aldınqı tamğanı fatha qilabız. Yafroru. Harf muzoriyatni zamma qilabız. Yufroru. Emi ro tamğasının hareketini murunqu tamğaga beremiz. Yufarro bo'ldi. Olqu ro'ni keyingisiga idg'am qildik edi. Yufarro bo'lib qoldi. Tasrifi yufarru, yufarruani, yufarruna, tufarru, tufarruani, yufrarna, tufarru, tufarruani, tufarruna, tufarrina, tufarruani, tufrarna, ufarru, nufarru.
ismi fa'il. İsmi fa'il 6 siğada kelgen. Farrun, farrani, farruna, farratun, farratani, farratun. Şu kaçuçu degen söz. İş kılıçı. Farrun negizinde farirun ele oğul Kur'an hareketini taştap ikinci roğa idgam kıldık. Farrun bolup kaldı. Kalganlardan şunday jol menli atkarılıp keteberedi. İsmi mef'ul. Mefrurun. Mef'ulun vazninde gelet. Mefrurun, mefrurani, mefruruna, mefruratun, mefruratani, mefruratun. Yemi feili cehat. Lem yafirru avalat. لم يفر لم يفر لم يفروا لم تفر لم تفر لم يفررن لم تفر لم تفر لم تفروا لم تفري لم تفر لم تفررن لم أفر لم نفر. Muzaaf feillerinin cazım sükun abalında üç türlü hareket berse olat. Şu fatha berse olat lem yafirru deb. Ce kasra berse olat lem yafirri deb. Ce idgamda ajratıp sükun kılıp aytsa olat lem yafrir deb. Lem yafirru negizinde lem yafrir bolgan. Ovolqu re'nin hareketini alıp anda murdağı tamga hareketsiz bolgonduktan ağa berебиз. Yafir bolup ijtimai sükunayn. Eki sükun bir jerde olup kaldı. Eki ro teң sükundu bolup kaldı. Bir sözde eki sükun bir jerde kelse aytuuga mümkün bolbой kalat. İjtimai sükunayndan şu jam bolgon sükundan kutuluu üçün bir jinstan bolgon eki tamganın birin düşürүү керек же бирөөсүнө hareket beriş керек. Бул алда tamgаны düşürүүгө болбойт. Antkeni ichafi kalima sözdün negizi bolup kalat. Bir jinstan bolgan eki tamgan birine de hareket bere albayбыз. Antkeni sebepsiz ele birin ekinçisinden jogoru kılуу bolup kalat. Oşonda ele ijtimai sükunayn menen süйлөө mümkün emes. Aylasızdan zarılçılık tıyılgan nerselerdi mubah kılat деген жерге кайрылабыз да экинчи ро тамгасына фатха беребиз. Анткени фатха аракеттердин ичинен эң жеңили. Лем яфирро болуп идгам кылууга шарт түзүлдү. Оволку рону кийингисиге идгам кылабыз. Лем яфирро болду. Феил жахаттын мачхулу да ушул эреже менен жасалат. Лем юфарро. لم يفر لم يفروا لم تفر لم تفر لم يفررنا لم تفر لم تفر لم تفروا لم تفري لم تفر لم تفررنا لم أفر لم نفر. Feil nafi. Feil nafinin sarfdalışı muzari'nin malumu jana majhulu siyaqtı öyle bolat. La yafirru. Şu muzari'nin aldığı la keltirilir. La yafirru la yafirrani la yafirruna la tafirru la tafirrani la yafrirna la tafirru la tafirrani la tafirruna la tafirrina la tafirrani la tafrirna la afirru la nafirru. Majhuludan la yufarru bolat. Hem amr hazır. Amr hazır 6 siga. Firra, firra, firru, firri, firra, ifrirna. Kaç degen buyruk. Firra muzari'nin muhatap sigası bolgan tafirrudan iki jol menен alınat. Birincisi feil muzari'nin aldına akırına karadık. İdgam kılıngan eken öz awalında ele kaldırdık. Zamme oğur bolup alemi fatha jengil bolgonduktan zammani fathaga almaştırdık tafirru kılıp. İkinci harf muzariyat bolgan t tamgasını düşürdük. Muzariyatın belgisinden keyin tamga hareketli bolgonduktan öz awalına kalusu menen amr hazır büttü. Firru olup. Akırındağı 6. siga ifrirna feil muzari'nin muhatabının iki jol menen alınat. Birincisi uşul siganın akırına karadık. Jam muannaska taandık bolgon nun zamiri bar eken. Bul jam muzakkerdin wawuna okşoş. Oşonduktan öz abalında kaldırdık. Antkeni ad-damairu tetagayyaru ve la tetebeddalu an ahwaliha degen erecege layık. Tafrirna eken dedik. İkincisi muzariyattan tamgası bolgan t'ni düşürdük. Harf muzariyattan keyingi tamgаны karadık. Sükundu eken sükun menen söz başlao mümkün emes. Oşonduktan ayn bararına karadık. Zammalu emes eken başjagına hamza vasliya berdik. İfrirna boldu. Firro negizi ifrir bolgan.
O bolku ronun hareketini alıp andan murdakı hareketi bolbogonduktan aga berdik. İfrir bolup, iki sükün bir jerde olup, bir sözde iki sükün бар айтуу мүмкүн болбой калат. Andan kutuluu üçün ошол hareket беребиz экинчисине. Анан ошо идгам кылганга себеп табылат дагы. Биринчисине экинчисиге идгам кылабыз. Ошондо фирро болуп калат. Бул китепте кеңири кылып дагы кайталап жаза бериптир. Негизинен фирро болот. Кааламак экинчи ро тамгасына сүкүн бере алабыз дейт. Бул сүкүндүү тамга эч качан аракет берилсе, касра берилет деген эрежеге ылайык болот. Идгам кылып хамзаны таштап фирро дейбиз. Эгер идгамды ажыратып негизине кайтарып ифрир десе дагы болот дейт. Фирро деп негизинде ифриро болгон экен. Фирру негизинде ифриру болгон. Фирри деген негизинде ифрири. Бул 4 сыйгада биринчи ронун аракетин алдыгындага беребиз. Анткени аракетсиз экен алдыңкы тамга. Ифирро болуп идгам кылууга шартталып, биринчи рону экинчи рого идгам кылып, ошондой айтылып калат. Хамза керек болбой калат дейт. Себеби өзү аракеттүү болуп калды. Нун хафифа менен фиррон, фиррин болот. Нун сакила менен фиррунна, фирранни, ифрирнани болот. Амыр гайыптын маалуму 8 сыйгада келет. Лияфирро, литафирро, лияфрирна деп кете берет. Мачхулу дагы литуфарру болот. Эми нахи хазыр. Нахи 14 сыйгада келет. Лам яфирро, лам яфирро, лам яфирру, лам тафирро, лам тафирро, лам яфрирна, лам тафирро, лам тафирро, лам тафирру, лам тафирри, лам тафирро, лам тафрирна, лам афирру, лам нафирру. Амыр хазырдын мачхулу дагы 14 сыйгада келет. Ла юфарру болуп. Эми исми заман, исми маканы. Мафиррун, мафиррани, мафарирун. Мафиррун аслыда мафрирун эле. Биринчи ронун аракетинин алдындагы тамгага бердик. Мафиррун болуп идгам кылууга шартталып, рону идгам кылдык эде, мафиррун болуп калды. Исми алат. Мифрарун, мифрарани, мафарирун. Исми тафсил аф'ал вазнада афарру болот. Афарру, афаррани, афарруна, фурра, фурраяни, фурраятун.